ninde wavuze ko retinol idakuraho iminkanyari? Ninde? Itegereze. Ibaze ko nkoresha retinol rimwe mu cyumweru kubera ko nonsa. Ngaho wibaze result nawe mfite nyikoresha 3 mu cyumweru. Skincare routine yanjye yo ku manywa ni gutya iteye. Urakaza neza kuri Channel, urubuga tuganiraho kwitaho no kwisobanukirwa. Hano kandi tugufasha gusa neza, product zacu ni iza mbere mu kugufasha kugarura confidence yawe. Nkoresha iyi hyaluronic acid, iyo nkoresha muri routine zombi. Ariko ntabwo nkunda kuriya kuntu abantu mushira dropa ku ruhu. Ntabwo ari byiza usuka ku ntoki ubundi ukisiga kandi ukamakinga sure ko umuzenguruko w'amaso nawo wawusize. Ikindi iyi hyaluronic acid ishobora kugufasha kugira iminwa imeze neza iri hydrated, naho ushaka wasigaho. Ikindi kintu muri kizana vitamin C. Skincare routine itarimo antioxidant, mbona na skincare routine iraho pe si ibanga, kuko antioxidant zikurinda ingaruka z'imyanda iri muri environment. Muribuka ukuntu muri covid batubwira ngo utuntu tw'utubacteri tutarebesha amaso, na antioxidant nicyo ngiki gufasha, ikurinda izo bacteri utabonesha amaso. Kimwe nuko n'ukorera ahantu haba amavumbi, haba umwuka utameze neza, hafunganye aka vitamin C kagufasha. Muri skincare ni byiza, ni ngombwa gukoresha ikintu uzi n'umumaro kiraza kugira uruhu rwawe, naho kugendera mu kigare hoya. Akandi ga creme nkoresha dore nako ngako, iyo ni creme ya peptide, ikoresha routine zose. Tu creme tw'abana naraturetse, ubu nayibutse ama anti-aging creme. Aka ga creme kazaza vuba, kameze nk'akarasitike ukuntu urakisiga ukabona gafashe ku ruhu. Ikintu nakundira cyane ni ukuntu iyo ukisize ubyuka ufite utuntu tw'udutama turi kubengerana. Ikindi ukeneye ni sunscreen kandi ni intoki ebyiri nizo dupimisha. Kuriya kuntu upima ukisiga igice, ntabwo sunscreen yawe ntabwo ikora. So urisiga nuko nguko nisize, ukisiga intoki ebyiri. Hariya ku gahanga kubera ko mufite hyperpigmentation yanze kugenda ho, nsigaho n'utundi dukeya. Mbese ni atari. Iyo niyo skincare routine yanjye yo ku manywa. Iya nijoro nayo nibishoboka nzayibaha vuba, gusa yo iba irimo n'ama exfoliation kandi ntabwo nyakoresha buri munsi. Ikindi ntimukibagirwe gusiga sunscreen ku munwa, kuko irafasha, irenze kure aya ma SPF Libam twisiga. So byari ibyo ngibyo, tuzahure ubutaha nibikunda. Nabonye ukuntu nkunda gukubita udushyi ku ruhu.